ngiyayikhetha inkosi yamakhosi uNyazilezu zikhonze izinto ezenkosi kunzima ukuguqa lapha engiguqe khona ngalomzuzu wamanje sengicelile ukuthi ngicela Jehova wasebuhleni uNyazilezulu abe ngakini nami ngivume ukuba ngabuye bayingcwele amen bantwana bakaNkulunkulu njengoba silapha phakathi komzi kaNkulunkulu phakathi kwalendle ingcwele esiya kungena izingcwele zodwa phakathi kwalendlu esiya le muzi na usawubukela kuphi kunzima ukubona nokuqonda ukuthi kwenziwani sithi sihlabela sala ekhaya bazonda ukuphakama sibachilizela kuwe Nkosi njengoba silapha abantwana basezulwini sizoncengela imindeni yethu elelo thunilo lomhlaba sithunyiwe futhi sithunywe yona sizoncengela imindeni yethu ephilayo enyameni nasemhlabeni ngoba khona abantu bomndeni wakini noma abayizihlobo zakho ngokwegazi lekhabo mama noma lakuphi abamzonda ushembe ukubhuba abangamfisi ngisho ukumbheka njengoba siguqile kanje bayingcwele banengekile ukuthi iyophela nini lento basuke labantu zonda into kaNkulunkulu angizibike nami ngishilo ngathi ngiwakwamncwabe ngizalwa isithole sasemabovini kwangubani khona la ngaphezulu bayingcwele nami ngizokhonzela izidalwa zakithi ezinelothuni lomhlaba neziphile enyameni nabazonda ushembe ngizokhonzela bona ngoba kwenzayo uye manje mayingakavuleki inkungu sisho njalo isihlalo sala ekhaya sithi suka kunge emehlweni ami phinde ngiyibonele unsiki yanginande emazweni akithi kunjalo nakini bantwana benkosi ngalandwa ngikude lapho engangithanda khona nezinto zomhlaba kodwa wasethi uNkulunkulu mntanami sengiyakudinga woza uzosebenzela ezulwini mina ngimsebenzi esengiyibukile ushemba sengenzele yona baba mshumayeli wenkosi nginenkosazane ngihamba nayo ilapha phakathi kwamakhosazane ngayiphiwa uNyazilezu ngayiphiwa uthingo lamakhosazane lali unyazi lalisebethe uthingo ngaleso sikhathi amen unyaka kwakunyaka ka2009 ngaya enkosini ngihamba nomama wasekhaya unkosikazi okuyena ongilungiselayo njengoba ngicwebezela ngiayinile ngoba ngabe ngishisa amayembe kuba le bantwana basezulwini ngaya unkosikazi waye bamuhle kodwa zalele ehlabathini ngicabanga mhlamba abantwana baze baba bane noma baba hlanu ebatholele enhlabathini ngaya enkosini yomusa emzini wasemzomusha emzini wasenkumbulweni kuseyikhona emzomusha akuhlupha thina ngepolitiki kuseyingilosi yakhona lesemzomusha yasenkumbulweni bayingcwele ngaya kumnikazi wathi umnikazi ngathi baba Nkosi yamakhosi ngesaba ukuthi unkosikazi ngathi baba ngoba ngangakamdidisi ngathi baba kunengane yabantu engiphila nayo sengayicela ihlala lapha ekhaya mayiba yinhle izalela phansi emhlabathini wathi baba uphi ukhona lapha ngathi baba ngathi mangiphakamisa amehlo ngambona ngase ngimkhweba weza waguqa njengesihlahla lesiya yambheka inkosi yamakhosi yathi hawu umakoti semncane kangaka uzalela phansi wathi uzobathola mntanami abantwana yezwa wathi amen wathi katsuthi uma esezizwa ukuthi khona wothandaza ebusuku ucela ababelethisi basezulwini ukuthi bagade lo mntwana uthatha amanzi athatha amafutha umbusisele ekseni nasemini nantambama asebenzise lamanzi ukukhona lo mntwana bengizothaka guqe mhlambe usemfishane uphakathi kwamakhosazane lapha guqa mntanami bakubona bayingcwele ngoba uyisiphiwo sikashembe guqa sibusisini ngiyalwa mntwana bayingcwele ngikhuluma ngaye guqa amen ngaphiwe ezulwini lo yamntwana kwaba nzima angifonela unkosikazi ngisemsebenzini athi baba kubi akuvukeki
uyaphuma umntwana ngithi yenza lokho kwasho ubaba ngeke azaphuma wamthola kanzima bayingcwele kodwa wafika nangu uyaphila ngomisa kaShembe pho sizoyekelani ukuthi uShembe uNkulunkulu wangipha abayidwalele yangane yakhula icikiza iqala lami emshumayele ngisasele nalo funeka ngihlambuluke phambi kwengilozi kaNkulunkulu angayi lwamntana kombonga uNkulunkulu seze washintsha ibhanti umnikazi angayi kombonga ukuthi baba izwi lakhe alwelanga phansi nansi inkosazana wangipha yona washo bayigcwele wathi umntwana ozomthola nizothola umntwana wentombazane abanye bayobe sebelandela ibonga Nkosi amen washo kanjalo umlomo ongathethi imanga wathi Nhlansuthi ngudlu umntwana enizamthola ngimnikela njengamanje umntwana wentombazane bayobe sebelandela abantu hamba nabo lapha babili amakhosazana amabili ngineNhlansuthi futhi embili njobasho umnikazi wathi abanye bazolandela sikhuluma amaNazaretha ngezwi lasezulwini uyalithanda awulithandi siyeke sikhonza unyasi amen siyeke sikhonza uShembe ngoba kukude la isibize khona mawube nebhadi engakakubizi hlala lapho hleli khona siyeke sihlale kuShembe ngicebe idimoni ke baba umshumayeli nebandla likaNkulunkulu ningithandazise emzini yenu impilo ayihle phakathi kwami nonkosikazi asazi kwenziwa yini ilento yaqala ngaqale ngagidisa uma omzalayo nobaba naku kwamalume wami lapha kwaboma kwamalume wami lapha emabovini koncukumane kongokoza abantu sekhaya bayezwa ukuthi nangu umntwana kadade wethu ekhuluma mekhona umalume uye impilo okhulumayo bangiqamba bathi ngoba ngazalwa ngonyuye bathi nguHepi emakhaya ke bathi nguYepilo kodwa basho ukuthi uHepi ngiyakhuleka inkosini yomusa ukuthi uShembe azayikhumbula imndeni yaseKhaboma kwangubane yonke lelo thuni nomhlaba khumbule imndeni yakithi kaMnqwabe khumbule imndeni yasekhweni lami neyakogogo kanjalo ngokulandelana kwaba bakhumbule abantwana basezulwini impilo amaNazaretha ayihle bayingcwele benkosi kuhlale kube nentuthu umshumayeli eshunqaye bakhona engayazi ukuthi iqhamukaphi sengize ngathi hayi inkosikazi ake sehle sokwakha eduze kwemndeni ishunqa kakhulu kunakuqala ngiceda kubika baba umshumayeli uthi senikulungisile ngithi yebo baba sikulungisile siyanginika umbhobho ngicebe idimoni mhlambe mangiliceba lapha ya epulpiti kaNkulunkulu uzathi mayiselithatha lesiyasihlalo umshumayeli mhlambe sobe sesihamba nayo lenkinga besiyalunga cela kube njalo bayigcwele ngiyathandaza angiphuza utshwala ngikaze ngiphuze ngilengazalo baba noma angikaze ngimbeke umkami isandla silesashapa kodwa ukhala ngokuthi ngimshaya ngamazwi ngisuke ngwisa amazwi aqizwi enqinile phezukwayo angazi ngazicwecwa kanjani bayingcwele ningithandazise ngicebe idimoni bayingcwele ngoba mangiliye kuliceba la kuNkulunkulu ngiyawuphinde ngilicebe kuthi ngiyacela ukuthi ingilozi yasenhlanteni igijime iyongilekelela kuwamzaba bamkhule ngwakhaya kubhlungu bantwana benkosi sibone ubaba behlukumeza omama kubhlungu bayingcwele akumnandi kubhlungu futhi ukubona umama ehlukumeza ubaba ngoba engasebenzi uyekathi ke umama wakwami athi hayi baba abantu bami wenziwa ukuzinyeza lo mntwana ngamthatha esemncane saphila impilo naye ngisebenza kahle bengishayela amatraki lawa amakhulu ngavelelwa ingozi ngoba ngihamba kanje waphela umsebenzi manje uyekathi ngiyazinyeza ngoba umndeni wami ngiyawondla namanje ngisawondla bengiwondla kakhulu ngisasebenza yini bayingcwele ukungazinaki izinto zasekhaya siphana umjovo ke manje siphilisane njoba sengiyumshumayeli namhlanje ngaze ngafika kulesimo engikusona ukungazinaki izinto zasekhaya uthi mawenza izinto uzenze ngokweqa weqe ezinye uzishiye ngemuva kanti izona kufuneka uqale uzivale lezo zikhithi ukhona engathi mangikulungisa
phakathi komzi kababamkhulu kwakhona engikweqayo kanti sengizifake engozini okuseqinisweni abakithi emanqwabeni ubaba ongizalayo wayengilanda bengifika lapha ngisahamba khona ubaba osadlule emhlabeni abathi uGazu bengithwalwa uye ngithatha bengilapha eBB3 kwamnakwethu bengihamba ngenduku insizwe eziningi ziyangazi la ngemuva bengifika naye lo baba lapha engithwele wawe wafika uma ngelinye ilanga intombi engizalayo yasemabovini izongilanda yathi mntanami uphi umakoti ngathi mawukhona kwangathi ngisekhaya wathi gijima mntanami hamba umnikele isikhwama akakufakele ingubo zakho zonke sizokulanda sihamba nawe ngathi yebo ma wathi mntanami sihamba nobaba wakho bingelela ubaba wakho wengapha kwesandla njengobaba umshumayeli ngathi mangibheka lensizwe engizalayo uyabheka phansi ngathi bayede baba wavuma ngekhaya wathi gijima mntanami nekumakoti ngoba siyaphuthuma abahlangabe zibakho napha bekulinde eminyango wathi sakhuluma inhluku ezazingiphethe zazingaphezulu isikhathi eManazaretha kwaku10 ebusuku ngaze ngaphaphama ngo4 ekseni unkosikazi ephendula benomnakwethu bethoba benza konke uManazaretha engikukhumbulayo ngangihleli njengesihlahla ngibabuka bephendula lo mzimba wami siyeke eManazaretha sithi ushempu uNkulunkulu nabantu bomhlaba basiyeke sithi ushempu uNkulunkulu ngoba ngabuya ngayo ngase ngihleli lapha ya umoya wami uhleli lapha ekhonini kodwa ngangiwubuka lo mzimba wawungcolile kakhulu ngingafisi ukubuyela kuwo kodwa ngathi ngiswa intombi ezaluma ugogo uGagana ngathi ngiswa ugogo uGagana intombi yakwamaphanga yangijikisa ngabuye emhlabeni wathi bantu basemanqwabeni umntanami kuningi sazonenzela kona angakakwenzi ukuthi senikaze nimbize nithakezelana ngazithuka ngizabalaza ngingafuni ukusondela ukungena kule mzimba engubukayo kodwa kwathi ngentatha zabofo ngaphaphama ngangithi mangithi ngiyalala nginyakazisa umama wengane athi ungalala uzophinda ufe kade usufile ngabuya bayingwele ngoNkulunkulu emuhle ushembe oyingwele ngiyaxwayisa zinsizwa zikaNkulunkulu uma senza izinto emakhaya asoqaphela abafowethu anginayo intshumayelo ngizoba naloko kweluleka babumshumayeli kuphela uma senza izinto zinsizwa zonyazi lezulu asobhekisisa ukuthi lento esiyenzayo asidali inonakane lwabaphansi mina baba umshumayeli icale ngalenza ngathatha inkomo kagesi baba nganika ubaba isithebe kanti ubaba unamaqala nanso into eyangibeka kulesimo engibuso namhlanje uma beyibuza lensizwe engizalayo uncwabe bethi ngoba ndoda uthi akuwena osondele kuthina ubani okusondezile wakhomba mina emhlabeni bathi ngoba umntwana usekulethile uzohlawula ngani wathi hayi manqwabe nginayo inkabe engayilanda emhlabeni bathi washo khona hamba uyilande kanti uzolanda mina ngokuqala ngaginqika netruck nasemsebenzini laphela laba done repairs ngathi mangimfonela unkosikazi ngithi etabeni zaseHarrismith sengiginqike nemoto mngame netruck lomsebenzi laphela wayelazi wathi hayi unamanga usho leli lisha ngithi mina yabelungu babelithengile lelisha lingakafakwa ngisho number plate ngathi yebo nkosikazi leli lisha ngishintshe ngale lidala seliphelile lizokhishwa i-breakdown ngangiphansi eManazaretha phansi emaweni lathi malifika iphoyisa lomlungu le-traffic copper ngabuzwa umlungu omhlophe bayingwele benkosi ayibonga inkosi wangibamba ngesandla wangibuyisela eceleni wathi usondaphi where you church ngathi mina lize Nazareth Baptist Church wathi ya kusho umlungu omhlophe wathi ya ungamyeki lo nkulunkulu ohamba naye uNkulunkulu wenu ninabantu abamnyama wathi wozala wathi lunguzala ngalunguza zikhonzi zenkosi ngimile lapha engangime khona emaweni ngapha koPrestati mawukhuphuka ngathi mangibheka phansi ngayibona imoto incanyana wathi akubuywa la wathi la kubuywa womkhonzo uNkulunkulu
bangithatha bangigijimisa kunesibhedlela seprivate ekuthiwa iLavender Hospital ngafa kwakhona kwangena odokotela abahlanu bathi akanalutho lo muntu. Imoto iphelile ngikhokha inkomo kaHlembe bayingwane. Ngiphila ngonyazi lezulu. Ngihambile mina emhlabeni zilandelana iziqubu zilandelana ngaze ngahamba iziqubu zaze zabanhlanu ngihamba emhlabeni. Unkosikazi athandaze enze konke angigule ngenansuka yakhe athi uzophila ngoba unoshela. Ngiphile umndeni usungixoshile ungangifuni eduzane ngoba naku ngizosuka ngifele kubona wangiqoqa umntakaZulu wesonta khona la ekhaya usibusiswa kwaZulu lapha eBB3 wahlubuka kanye nomkakhe bayezayo. Batwana basezulwini uShemba sibambeleleni kuye. Kodwa uma ungaboni kahle ungezwa kahle sheshe usidedele mntaka kaNkulunkulu ungasimpintshi kade awuboni kahle. Sheshe usifekisele singaphintshwa wena sishode ngendawo endala isiqephu kade usipintshile. Nawuzizwa ukuthi awuhlalisekile kahle emzini wasenhlanhleni noma emzini wasebuhleni onyazini lezulu sheshe ugudluke siphelile isikhathi maNazaretha sokukuncenga nokunengana. Phelile bayigwena. Sifuna ukukhonza uJehova thina ngokuthula. Siyezwa amadoda ekhuluma emsakazweni hayi ngomfundisi wasenhlanhleni omuzi wasenhlanhleni umsangano loyo. Umshumelo wasenhlanhleni munye ngiyaxolisa ukubiza legama endlini kaNkulunkulu. Umshumelo wasenhlanhleni munye nange eduze kwami. Asimazi omunye. Umfundisi wasenhlanhleni siyamazi. Munye asimazi omunye. Asimazi ngoba singamazi. Manje indoda ezimemezayo nje ehamba nengwebeka ihambe nengwebeka. Simile onyazini bayingwena. Siyofela khona noma mina ngizikhulumele mina noma ngathi unyaza gibele esihlahleni ohlala esihlahleni siyoqaqa sibambelele emjiveni siye khona. Amen. Siqine bayingwena. Kodwa bafowethu masinyakazisa izitho emakhaya size siqaphele bayingwena. Bamile okhokho bethu balindile khonele badlule emandulo abakaze bakhunyulwe inzilo. Bahamba beyiqokile bahanjelwa abayeni babo oqala bathe mabefika emazulwini baqoqiswa inzilo. Ngikhuluma ngento engineproof yayo ekhaya khambe ubaba kuqala kwase kulandela uma intombi yasemabovini. Uyabuya uma uza kimi uthi mntanami angisebenzi ngaleso sikhathi ngimbuqu nje ngihlele ekhaya ngumagcino mnekhaya. Magcino wakithi usadlula emhlabeni umqhamuza ngoba bayamazi kamalume olama mina wadlula emhlabeni sengibambele isikhala sakhe ngumagcino. Uyafika uma kimi uthi mntanami ngicela ungikhumule inzila ngithi mayeyani inzila ngoba ubaba wahamba qala wahamba ngemuva. Uthi mntanami mntanami ngathi mangifike ezulwini bangikhipha emndenini ngaqokela uyihlo inzila ngoba wengazilelwe. Bakhona abantu endlini. Akudalwa amaNazaretha lana kufuneka siqanqathane bayingwena. Ungathi hayi ngoba kade wahamba kuqala ngihambe kamuva into engelutho. Nkosikazi mayindoda ingasekho uzafika uyizilele ezulwini. Uzafika uyizilele ezulwini ukuthi uhambe wena mama kuqala waye ezulwini wasala uyisekabani la mhla ifika uyisekabani kuyothi waphuma masibanibani nansi indoda isifikile hamba uyizilele. Kwaba njalo bayingwele ngathi ma angisebenzi mawami ngiyathanda ukwenzela wathi mntanami umsebenzi uzawuthola uShemba uzokunika. Ngathi ngihlele ekhaya ngimbuqu ngezwe ngemoto baba umshumayeli ishaya ihuthi esangweni ngayiziba wazwa diqizisa isango umuntu mangithi ngiyaphuma hawu ngoba ngiyazi nje ngisondele uma ngifika wena usibanibani imnqwabe ngithi yebo athi phuthuma funeka uyothatha uniform yokusebenza kwamasipala eAlfred Duma. Ngaleso sikhathi ngadideka bayingwele angifake CV angikaze ngiyofesa khona kodwa ngathi mangithi ngiyafika ngafika iphepha lami libekiwe libhalwe igama lami ephelele. Ngangena zikhonzi zenkosi ngasebenza ngilengethukile ngithi hey kazi makuphela inyanga ngizoxoshwa yini. Yaphela inyanga ya report imali.
into engayenza zikhonza inkosi ngathi lo msebenzi akuwona wami okama ngoba ngangimbuzile ngathi ma ngenze njani ngenkomo yini ngikudilize ngenkomo wathi mntanami amandla unawo ngisho wathi ke ngembuzi ngathi ngimbuzikazi ngababiza abasemaRespect ngathi ngidilize uma bathi umdilizani mamncane ngoba kazangazazile ngathi ngicela ningiyeke ngenze ngoba ufike kimi wathi usenkingeni ngakwenza amaNazaretha makwaba impumelelo ngiyambonga ushehe ngakwenza abayingwele ngiyathemba ukuthi kwaba impumelelo ngoba emva kwalokho izinto zathu kuqaqeka zaba nzima izinto bobaba bami insizwa zezulu zaba zimbi izinto ngamgeza uma kwakuhle ngasebenza kahle kwakhuphuka imali emsebenzini ngayithenga inkomo ngathi ngigeza ikhetha manje lengizalayo zaphenduka izinto zonke zabheka phansi kwafitha kunabelungu engakaze lihle kwathengwe elisha la ngidinga laphela lathi nya ngathi kwenze njani iyalwa nje impi yaqhubeka ngaze ngathola egcineni ukuthi hayi ubaba unamaqala ngaboshelwa ubaba uboshiwe ngale kwenzayo nami wangibopha ngapha namanje baba umshumayeli usangibophile ngoba awasizwa umshumayeli wenkosini badala nempunga nosiphucaza angayithathi baba umshumayeli imbuzi ngocelela ubaba intethelelo emzini wasekufeni kuNkulunkulu ukuthi wonke amacala ubaba ngicela ukuthi athethelele kamacala ubaba wayesonta ngikhule nje sebenza eScottish Table lese kuyiAberdare khona inkinga yababa yayiyinye wayekhonza amabele weka ngabuye ekhaya ubumaza yomlanda abuye kuduleka nje ezekhaya kanti uyaphoqwa nokusonta wafika waboshela ukuthi kube sonta